Društveno odgovorno poslovanje je, kažu, moralna obaveza preduzeća koja pored toga doprinosi povećanju konkurentske prednosti preduzeća jer dovodi do povećanja prodaje i tržišnog učešća, jača pozicije brendova i jača korporativni imidž i uticaj. Da bi se pokazale takvim, kompanije u Srbiji, koja kao zemlja ne može da se pohvali visokim stepenom ekološki razvijene svesti, često za društveno odgovorne akcije biraju baš ekološke aktivnosti. Za Svetski dan voda uspešno Sava osiguranje ne samo da je taj dan izabralo za kompanijski dan, već se spustilo na reku Savu i počistilo dobar deo novobeogradskog šetališta i ofarbao klupe. Pošto je reka Sava naš zaštitni znak, odlučili smo da Dan Sava Re odaberemo 22. mart, koji obeležava Svetski dan voda i čitava grupacija da taj dan pripremi humanitarne, društveno odgovorne i slične akcije kako bi nešto doprinesli okolini u kojoj radimo. Danas sam došao tu da podržim naše kolege. Pošto smo družbeno odgovorna kompanija, želimo da vratimo nešto u okruženju u kojemu poslujemo i na taj način nekako pokažemo da brinemo i u državi u kojoj poslujemo. Za ovu godinu smo odabrali da sredimo šetalište pored reke Save u blizini bloka 70 i bloka 45, tako da više od 50 zaposlenih Sava osiguranja, podeljeni u dve radne grupe, čiste i farba klupne setove. Time želimo da bude Beograd čistiji i samim time pokažemo da smo društveno odgovorna kompanija.